Pin pau persya udun latrom klaim kajing buri bau kuat ban kontrol ya ke Strait of Hormuz har ringkat ke Iran. Bat ke ke banjal dakan long kumta nakan nongsyun sya ka parlok ke bajan. Namar kam ke Iran bakam padon kum kata ke jing keren hapdeng ke Amerika bat ke Iran. Nang ta ke Iran kelah kamru bakane kelak bandai sakawe ke buj ke bari jong udun latrom bandang penkre ye kesipai hakini kisan sengi ke jing sangi tema. Watla Presiden Donald Trump ulah kam bakal don ke jing keren hapdeng ke Amerika pat ke Iran hakini ki asngi baladep hak baka jing keren kalong ke bajob kumta ke Amerika kan sangi san sengi ban om hir temasyu ya ke Iran. Henry ke Iran kelak kentaj mardor bakam padon satie kum kota ke jing keren hapdeng ke Amerika bat ke Iran. Henry Dynamar bak ke Amerika kelating kumta kelak penbena sangit temasan sengi. Namar bak ke Amerika kelating yok ke Iran kan sapen pai kela da ke bating lakam ke kubor jong ke Iran. Henry ket kum ke jing keren jong udna Trump hakilat patai kubor menta ke sengi utrom lapen pau persya pa yok dehi mau bat ke Iran kiban saya senok ketilang ban kontrol ya ke Strait of Hormuz. Namar utrom uladep maham ya ke Iran balada kampli biang ya ke Strait of Hormuz hapok ke sapu pra kenta ke Amerika kan sakerwit sendon ya ke power plan ke bahedu jong ke Iran. Henry mentapat udun latrom la perbena bat san sengi ban sangi tema da ke bakam bakadon ke jekren bat ke Iran. Haba kilat patai kubor kila kelish pang ke Strait of Hormuz ya udun latrom wala ong bak Strait of Hormuz kalak ban poi haka jinge penyajlang bat ke Iran. Bat haba keli kilat patai kubor ba mano kita giban penyajlang utrom lakren direct badai mau badu ayo tola. Utrom lapen pauru pa wadlak Amerika klapen kelonyap ya bungut kilidar jong ke Iran. Henry ula ong pat bagi don kibruh Iran kibalak ban penyajlang ya ke Strait of Hormuz bat ke Amerika. Hakaba utrom sim lajar kerteng satia ki kita ki parlok ha Iran kibalak ban jatrelang bat ke Amerika ban penyaj ya ke Strait of Hormuz. Kumban supen ken mau hangne bak ke Iran tapen kela ya ke Strait of Hormuz kum kata ka tolget dak ba odor hadu $1 million ya ki jahat ki bayaj lingba ke Strait of Hormuz. Kumta ka jing yok lum pisa jong ke Iran dak ba lumi ki jahat ki bayaj lingba ke Strait of Hormuz gabun. Bat ke ke plan ke ba udon Trump udon om don bala bantip. Ke Iran kelah kamru bakane kadai ke buj jong udon Trump dak ba penbena sangat temasan sengi kadai ke buj banang pen krek syusyu ban pen klanya ke sipai ban pen krek hirtma biang ya ke Iran. Utrom ulakam baka deiru ne kemit sengi ublei baka jinya keren bat ke Iran kalalong ke baseso haka baka Iran pat ke kentaj mardor ya kene ke jingkam jong udun latrom. Nang taki kubor kila kamru baka ne ke desa kawe ke buj jong udun latrom ban pin hirdor biang ya ke umpeniang ke balstang ban kiudor mentah. Hendegi kubor kila kam baka Amerika kadang pen krek ya ke sipai rengkeu ban kini noru wat ya ke Kar Island. Kum taru haduk mentah om padlah ban tip ya kadau ke patenrai babalai udun latrom la penna ban sangit kensan ya kane ke tma haduk san sengi ban om hirtma ya ke Iran. Kum taru ke ke bandang jan nang ne syakmat dogna api kuwe pat ki kubor ke bandang wan kublai sibu.